Sada ćete doznati doista sve, uključujući to da je scenografija potpuno spremna za premijeru u srijedu, ali to je riječ o zagrebačkoj premijeri. Kako će publika prihvatiti, i na to znamo odgovor, odnosno zna ga major Aleksa. Dobar dan. Dobar dan. Janko Rakoš u nekom drugom životu, zato što je predstava već izvedena i to 5 puta u Šibeniku, pa već znamo odgovor kako publika reagira na predstavu kako je počeo rat na mom otoku. Znamo, već je bilo 5-4 izvedbe u Šibeniku i publika je jako dobro primila. Iako smo mi bili dosta nervozni zbog toga što je to ipak njihovo domaće, oni to sve onako čuvaju, ali bili su i kamen je suzu pustio, tako da super je bilo. Je li bilo komentara, joj, onaj major Aleksa iz filma mi je bio draži, bolji, zgodniji? Ne u tom smislu, nego došli su neki ljudi koji su rekli privatno da im je takav lik kao što ga ja igram ovdje bio stvarno u vojsci, da ih je maltretirao nenormalno. Eto, to je bilo. Što će biti spremno za zagrebačku publiku, isto to? Ili ima nekih malih promjena? Pa minimalne promjene možda zbog prostora drugoga, ali uglavnom će to biti to. Ostale podatke doznaćemo od ravnatelja Gavele, glumca Blaža Gajskog u predstavi Borisa Svrtana. Borise, sve je spremno? Da, naravno, kao mi smo budni, znači ovdje u Gaveli, koprodukcija Šibenskog kazališta, HNK u Šibeniku, u gradu koji je 1000 dana bio pod općom opasnosti, koji još dan danas ima ove zvončiće na krovovima, znači to je komedija, ali je komedija o jednom olovnom vremenu, da tako velim, i neko podsjećanje na to zbog čega smo mi danas u ovakvom vremenu. Naime, danas uopće sve skupa nama ne bi bilo moguće da tada neki hrabri i pametni, inteligentni ljudi nisu postupili tako kako su postupili u tom rujanskom ratu. Brešan je fantastično, znači i Vinko, a i Ivo uobličili su tu priču. Zapravo to je neki trojanski konj našeg rata, roditelj koji se preslači u pukovnika Jugoslovenske narodne armije da bi iz kasarne izvukao ne samo sina nego cijeli arsenal oružja i dinamit, sve. I to priča nam je priča koja je danas jako nama aktualna, zato što mi se čini da danas nam nedostaje te pameti. Priča je aktualna, priča je jako poznata budući da je riječ o najgledanijem hrvatskom filmu. Predstava je dakle zagrebačka premijera u srijedu, odmah 5 predstava u komadu. Hoće li ovo biti najgledanija predstava u Hrvatskoj? Ma ne znam, ima jako dobra konkurencija u kazalištima svim oko Gavele, i tako da se mi trudimo, ovo je 25. premijera Gavelina. Mi smo zapravo počeli sa adaptacijom, u stvari scenskom adaptacijom Kolovoz u okrugu Osijek, znači sa filmom, evo završavamo isto sa adaptacijom filma i nadam se da će biti jednako tako uspješno, zato što je i ovo na neki način omaž našim kolegama Pređi Vušoviću, Vlatku Duliću, Ivici Vidoviću koji su igrali upravo na ovoj pozornici i čini mi se da ova generacija, ako smijemo reći, ne zaostaje za njima, makar je ova recimo kazališna verzija žešća, vrućija, kako je rekao Janko. To ćemo, kao što sam rekla, sve provjeriti upravo u Gaveli od ove srijede. Kako je počeo rat na mom otoku i na kazališnim daskama. Srdačan pozdrav!